Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah mga maastay mga kami Islam. In bulan Ramadan ini hambuok malagbo nikmat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin patut na tuud pagsyukuran kanya, patut na tuud dihilan halga. Hambuok din ha mga tiranan, madawhat na to in barakah kalabihan simbulan ini, pabila na to dihilan halga. Biar kita natuk pa Allah subhanahu wa ta'ala biar ingin halqa simbulan ini katu. Sambatan dasim mga ulama, ma hurima illa bitarkil hurma. Wayruun perkala amuin, di mo madawhat in kapaiddahan niya, di mo madawhat in kalabihan niya, malaingkan inyan hasabab sin wayroon mo siya yalkaan. Kataan perkala biahad to mga maastay mong daakam Islam. Ay sali da perkala pag ibadat, perkala pag akamay man perkala pag dunya. Biasa pantun sin hambuok bata nag-i-school bang niya dihilan halga yung pag-school niya, hikad to niya sadya. Sa wasag na misan siya makatalos mag-school, sumakawa ko lang din kahatihan niya. Kulang din kaingatan niya. Bihad to raisab, in kita niyo, hantara sing kita niyo, iwan sin bulan Ramadan, ini mga maastay, mga huda kama Islam. Mataod, manusia, bukun mahal ka dalandukan nila yung bulan ini. Huon, kakitaan mo sila magpuasa raysab, kakitaan mo sila magtarawih daysab, kakitaan mo sila ay kita alhamdulillah nag-iibadat daysab. Sumakawa amin halkaan nila tuod, intiap-tiap, jiyaman halaw sin bulan ini, usalun nila tuod yung kataan ini pahinang marayaw, pahinang amin mga amin hikasanyang kanila hadlaw akhirat nang bihad to mahang bihad. Pabila on manusia bihad to hati niya na makawa niya tuod, madawhat niya tuod in puti, in kalabyan simbulan ini. Uning kalabyan kahalkaan simbulan ini mataod. Nagkasabot sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga kahadith-hadithan niya. Daran na to dahati ko pagkarungukan ha mga nasihat sin mga kaguruhan na to. In ibadat na to di habulan inilipat manglipat pangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biddain halqa sin hinang na to marayaw. Ayaw amin ibadat tuod karyasali, besi mga sambahayang, besi mga pagsarak ka, besi mga pagbasa sa Quran, besi mga pagzikir, iban si mga dukaing pa. Ayaw amin ibadat to karyasali biahad to. Misan amuin hinang marayaw sadya. Hinang amuin marayaw hapangatod sin akama apabila di siya kimugdan halaw sin bulan Ramadan, mahal ka siya hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbasan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin sa ula-ula na kahinang atau kanakatunay kita ibadat fardu hagwa sin bulan Ramadan. Sambat na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith
man tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Isisin himinang-hinang marayaw, uno-uno na sadya hinang marayaw. Alam sin bulan Ramadan, biya siyasin nakatunay ibadat fardu haqwa sin bulan Ramadan. Na mga maastemo da kami Islam, in bulan Ramadan ini, pagtawakon sin kama asan nato lang niya bulan puti. Bulan puti. Hati niya bulan hipag-aatay puti sin mga bag-iman. Bulan hipaghinang marayaw. Bulan hipaglalalo. Hipaglalalo sin pagkatausin kita ini. Dahil nga mga parkala bukun marayaw amuin magkahinang sing kita niyo, kabiyaksahan sing kita niyo paghinangon, kakwa sin bulan Ramadan. Bulan hipagpakusog, sin parsugpatan, atau pagpahuhut, sin parsugpatan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan. Bulan amin, doon kita niyo mag-anad, lugusun na to, imbaran na to, pahuhutun, in connection na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buok din ng mga tiranan, humuhut, in connection, in parsugpatan sin manusia, ipon, biakato ini, patuhan na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in tawbat. Pagtawbat. Pag-istighfar. At niya pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod sa mga pardusahan na to. Iban pagpangayo kamaapan papagkahinato manusia labi luwa na pagkahinato Muslim tungod sa mga dusa na to kanila. Siyukatan sayan kita nisin Allah subhanahu wa ta'ala halang sin Quran, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kamu mga nag-iiman, mga nangahakad, namun naliha pagkatuhan sin Allah. Pagtaubat kamu pagsama-sama pa Allah, sin pagtaubat amin taubatan nasuha. Uning pagyan ng taubatan nasuha, ini mga mastemo da kama Islam, amuin sambat da sin mga ulama ay yastaghfira bil lisan wa yandima bil qalb wa yumsika bil badan. Indila niya mag-istighfar, mangayo kaampunan pa Allah, laway rin hagkap tangan. Pagubusin atay yaon nagsususun. Pagubusin ang gawta baran ini sumanggop na rin na umisam. Di na umisam. Pa sinamin hinangdusa na hinang niya limabay. Bihat yung pagyanong taubatan nasuha. Hati niya bukun nakabtangan sadya astaghfirullah bukun. Sumakawa ya akaran sin jantung. Nag-iistighfar indila, imiyan indila astaghfirullah in jantung nagsususun. Nagsususunin pangatayan. Pagumusin ang gawta baran, di na mabaya huminang sindusak bakas niya na hinang. Bihadtuin taubatan nasuha. Siyukat katu sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bangit tumahinang sin biya katu mga mastemo da kama Islam. Mahinang ta. Imbiya hadtu nalaw sin Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Tantuh tuud wayroon pagduarwa in Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan niyo, ampunun niya in pardusahan niyo, papasun niya in mga pardusahan niyo. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan ta.
Sarta salamatun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dain mga bunga atau ka epekto sin pardusahan tayo. Sabab mga masda mo kama Islam, intiap-tiap dinang dosa ini, aun sadya ini, epekto niya. Aun sadya epekto niya. Marikato. Puaslaw kasi namuin, siksa tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli. Hatao na kahinang dosa yan. Aun yan epekto sin dosa niya, di. Adun niya, di hakabuhi niya. Nausig kayo ng mga ulama, inmano siya amuin, sumigpit in kabuhianan niya, sumigpit in rijiki niya, illa bidhambin yusibuhu. Wayroon man siya amin datungan kasigpitan hakabuhi niya wat malaingkan kasabab sindusa na hinang niya. At niya, babila kita diatungan kasigpitan masaala, problema di hakabuhi tayo ni inyan hasabab sindusa na hinang ta. Asabab sindusa na hinang ta. Na magsukul kita pa Allah, di hadunya piananam na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin epekto sin dosa na hinang tayad to. Sehingga murah-murahan makahuat-huat kita kanya haadlaw akhirat wayruun na siksa tiya taka makato sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sin dosa yan to. Sabab ubus niya na kita piananam kasigpitan di hadunya. Sampai sa biyahan to mga maustay mo na kami Islam, in maksud tarin di hati niya, ayaw kita maino-ino. In kabuhi ta, in parasahan ta, magkapaupinda, magsigpit, maghunit, makabak kita mga masaala hiluhala, inyan, ayaw na kita magduwarwa asabab sindusa magkahinanta. Sulungsin Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Apabila kau nagtawbat sing amin tawbatan nasuha, bukun sadya amin di kau siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala rintunay ni hataw mahuli, sampai riha dunya di kau salamatun niya kau lapasun niya kau dain ha epekto sindusa mo dain ha bunga sindusa na hinang mo artinya wayroon tun wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sarta pasurun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala ang sin ayat ini pasurun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala palaw sulga Palau sulga amuin nag-aanud-anud im mga kasapa-sapaan hasaum niya. Hauno kita makawakbiyahan mga mastay mo na kama Islam. Ang panahin tao nagdusa, pag-ubos niya nagtawad, diyan-diyan pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makasudsul ka. Ang kanna in iblis, in syaitan, magkarukkaan ka to. Matay sin kasusahan ka to in syaitan. Puspus na siya sumasat ka to. Biyariin kita ini makahinang dusa. Tiyahunan kita maghinang dusa. Ang kasasaat kita makasayong, makapagtawat pa Allah, magsusun pa Allah, sumanggop pa Allah, di na mag-isap-isap, bukong sadyahat, ampunon sin Allah ta'ala yung pardusahan ta, mahinang pakitatag mustahak sin janji sin Allah, makasulsul ka sa lama-laman. Subhanallah. Kana law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaminsan law niya
wallahi inni la atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Sapahan ko lang niya pa Allah. Iwot ha Allah. Halaw mo sin hangkarum, hangkaadlaw law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makahanggatus ako magtawat pa Allah. Makahanggatus. Parahal in Rasul sallallahu alaihi wasallam, salamat iban suci siya rin hapardusahan. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban na singkatan Nabi, suci sila rin hapardusahan. Sumakawa, nalaw sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaw sin kauha ang takupat ka jam, makahanggatus ako magtawbat pa Allah. Nah, unin hati niya ito, biyak na kita iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aturan niyo ba ako? Inaku ini way rusa, apangatun sin Allah, way rundusa ko. Way salla ko. Sumagawa, misan pa way rundusa ko, way salla ko, makahanggatus ako magtaubat, mangayo kaampunan pa Allah, alam sin hangkarong hangkaadlaw. Neng kamu yan. In kamu. In kita niyo ini. Amuin mararata na kamu tuhub sin pardusahan. Lando mataud hinang dusa. Lando mataud kakurangan hapagtaat. Lando mataud kakurangan hapag-ibadat. Labi kita niyo patut mangayo pa Allah kaampunan. Labi mataud din hapagpangayo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tao suci rin na pardusahan nakahanggatus mangayo kaampunan pa Allah halong sinang karum ang kaadlaw in patut kato mga masna bidaka Islam hati ko baha mga makahakngibo sawab sin taon sin pardusahan na to yawnin dosa sin dila na to do kayong paindosa sin pangatud sin mata na to do kayong paindosa sin pangdungog taingah na to jenis dagbus pardusahan ni magkahinang na to halong sinang karum ang kaadlaw. Mga mastay mga kama Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisipat siya, Ghafur. Sangat ba yung ampunun? Sa matanda halang si Quran, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. In Tuhan mo ya Muhammad, sangat inluag sing kaampunan niya. Lando to din luag sing kaampunan niya. Di maimangkan, di ma-imagine sing kato manusia, biyariin in luag sing kaampunan sin Allah. Sarta nagsisifat siya Ghaffar. Amuin, makuyag siya, magmaap, dumihil ka maapan, iban kaampunan ha mga ipon niya. Basta ipon niya, kato mga yung kaampunan, matukan niya. Misal pa magbalik-balik, lawhi Imam An-Nawawi, rahmatullah alay, bang-awn hambuog dusa. Halaw sin hangkarumang kaadlaw ini, hambuog dusa yaun, nakakapituan mo kaya balikan, in hambuog dusa. Nakakapituan kaya balikan. Pag-ubos, nakakapyap-yap kabalikan mo yan, tisab, magayo kau kamaapan pa Allah. At inin hamok do sa yaon, nakakapituan mo kaya balikan halaw sinang karumang kaadlaw sa kalihati, nakakapituan day sa kau nagtawat pa Allah. Tiap-tiap mahinang mindusan ito magtawat kau pa Allah. Lawang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, makakapituan day sa kolong niya ampunun sin Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala, mga master mo dakang Islam, di magbibista, di magbabali, bang siya magdihil kaampunan ha mga ipon niya. Nahinang mundo sa madtukan niya, nangayok kau kamaapan, nangayok kau kaampunan kanya, nagsusun na kau. Sa kalihasawab sing kalamahan sin iman mo, nahinang mo na sa mundo sa yato nagbalik, nangayok na isab kau kamaapan kanya. Nagsusun na isab kau, maapon niya ra kau.
Pag-uusyan to, asang sing kalamahan sin iman mo, kaya balikan mo na isa bindu sayad to. Nahinang mo na isa balik. Mangayok na kaw kamaapan kanya. Mikiampun na kaw kanya. Sabab sinsusun mo halawang pangatayan mo ito, ampunon niya rakaw. Ampunon niya rakaw. Kanalang sin mga ulama, laulon pa kaw mangayok kaampunan pa Allah. Luuhan kaw lang niya mangayok kaampunan pa Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala, di sumuhon magdihil kaampunan kayo. Lahum sin baginda Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajab mimman yaqnutu wa ma'ahun najah. Mahaylan ako hamano siya amuin, malawain pag-asa niya, kakaampunan sin Allah, sin yaun nahati dirihil na isabkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, inkunsik pagparuntungan. Uno in najah, uno yung pagparuntungan niya daw sin kaya man ng mga sahabat, daw sin baginda Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kathratul istighfar. Amin, pagpataod sin pag-istighfar, pagpangayo, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya mga Muslim o dakam Islam, di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga biyakato, di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala amuin magtalik kita. Sabab sin taod sin dusata, di mabayain Allah magpikil kita min di niya na kita ampunon. Di mabayain Allah maghuna-huna kita mapiasaran niya na kita di. Di ko kanin Allah bag kita magbihad to. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin, di magbugtok in pagwat-wat tasin kaampunan niya. Bihating kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awan hambuok din ang mga alim, dakbula hamasa na kauna, ingan niya himasruk. Awan nangaruhkan niya. Hal liqatili mu'min minat tawbah. Hal liqatili mu'minin min tawbah. Awan ba lang niya tawbat sin tao nakapatay? Nakapatay, napatay niya, mu'min, bag-iman. Bukod bardo sa'y napatay niya. Tao mag-ibadat. Awan pagkaampunan ba lang niya sin tao bihadto? Unin jawabi masruk, rahimahullahu ta'ala, la aghliqu baban fatahahullahu ta'ala. Di ako lang niya makapikil, amin, umiyan maway na kaampunan. Sa hinggabi asin sa ula-ula, tiambul ko in lawang, amuin, salama-lama, iukab sin Allah. So, bihad din kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim na kami Islam. Mahunit ta ma-imagine in luag niya. Mahunit ta matali in luag niya. Aun ayat, law sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran, innahu kana lil awwabina ghafura. In Allah subhanahu wa ta'ala, sangat baik ampunon ng mga tao awabin. Sangat baik ampunon ng mga tao awabin. Unin awabin, meron tao awabin. Law ni Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, in tao awabin law niya ar-rajul yadnubu thumma yatubu thumma yadnubu thumma yatubu. Amin tao magdusa, makahilang dusa, pag-uus magtawbat na isam, pag-uus yan ito makahilang na isam, kailuro sa magbalik, magtawbat na isam, makahilang na isam dusa magbalik, magtawbat na isam, kaya makahato ay ihaw punta. Ang kahupuan niya, may kahato ini. Mga yung kampunan po Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, magsusun na rin doon, pag-uus, kung sumpo ni siya, doon kabalikan na isam dusa. Na in ayat ini innahu kana lil awabina ghafura. Piatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala napasal sin mga tao niya kato ini.
Sangat bayang ampunun. Betaan niya kita, ang mga tao biya kato ini amuin. Sige magtawbat, sige magtawbat, mangayo kaampunan kanya. Insya sangat bayang ampunun. Kana mga master, mga udara may Islam, ayaw mahinang gaggat, halong pikilan na to. Sabab mataod, tao, masipog, iwan maluman pa Allah, mangayo kaampunan. Uy, may tato. Makaluman lang niya tuan. Awan sa mangayo na kau kaampunan pa Allah, pagugos konsum ko ni sa mahinang kabalikan mo ralaw niya sayad to. Ayaw kita magtalik biyahat to mga Muslim o na kami Islam. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala sin biyahat to. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, puno kau makahinang dusa, pangayo kau kaampunan kanya. Uy, ruman kita nyo ini mga Muslim manghud. Siukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mahinang kita niyo, biya mga malaikat yaon, suci na rin hadusa. Mahinang kita niyo mga nabi, suci rin ha pardusahan. Pero kita niyo siukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyahan to. Asal kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, malamah kita niyo. Anytime, kuno, posible kita niyo makahinang pardusahan. Sumagawa, insiukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay kuno kau makahinang dusa, ayaw kau magtahala, ayaw na kau mag-delay. Bang kau nakahinang dusa, bihayaon, pagtawad kau bihayaon. Sambat na sing kamaasan na to, bang kau nakahinang dusa, bihayaon, hari pa kau makatikang, pagtawad na kau magtuloy. Pagtawad kau lang niya, hari pa kau makatikang. Atin niya, us-us kau pagtawad. Us-us kau pagtawad. Bihad yung tawad kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kada sambat na sin mga sufi, sambat sin mga ulama, bunalaw niya hinang us-us, bukod hinang marayaw. Bukod hinang marayaw lang hinang us-us. Puas na kuman lang niya mga matawad siya po nila, hambok na rin dito, in pagtawad. In sarayaw-rayaw lang niya pagtawad, amuin, pagtawad tulus, then hapangatayan, yaon siya sartaan sin pagsusun, pagubos maus, bihatin sarayaw-rayaw tawad. Pagtawad amin maus, nag-uus-us kau. Uusan mo baran mo magtawad, bihatin maksud. May ta, sabab kakitaan doon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikaysa niya biyariin yung pagsusun mo, hikaruha niya biyariin kau amuin, liumian hadusa na hinang mo yato, hikatu niya, kakitaan doon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyariin in baya mo dumawhat sing kaampunan niya. Kana murah-murahan mga Muslim mula kami Islam, baba kita niyo yari habulan puti, habulan Ramadan, bulan ni pagtatawbat na to sin mga pardusahan na to na ayaw kita niyo masumo, ayaw kita niyo marigit magtawbat pa Allah. Gama ni pagtawbatan na to kung sa jatuod pabaran na to, pagtawbatan na to pa Allah intungod ha mga ruwamaas na to, pangayuan na atin niya, pangayuan na to sila kaampunan pa Allah induwamaas na to, simuda sila buhing payari ka to atawa ka wa na. Pagayuan na to, lamikyan pa Allah, kaampunan pa Allah, in mga taymanghud na to, in ahli na to, in mga kaanakan na to, in mga kaanakan na to, minsan mayroong papyak aanak, pagayuan na to nasa tawbat, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayuan na to, pagkaampunan pa Allah, in sabarang sin mga kataw taymanghuran na to, kakilahan na to, di na to kakilahan, mga jamaah masjid na to, iban saplag na paumat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bariman, pangayuan na to kaampunan pa Allah. Sabab hambok din ang mga dua mustajab, tatay mauntuod sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin dua mo para hapagkahimo Muslim, wala niya diurungog. Aun tay manghud mo Muslim, wala niya diurungog,
Pangayuan mo doa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunin pardusahan niya. Yadto, ampunin sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan niya. Nabang iampun na sin Allah yung pardusahan niya, ununan sabihin kay mo, ampunin sin Allah, ikaw pa'y sabihin na ngayon. Siguro na tuling kay mo. Karena murah-murahan mga mas na mula kami Islam, kay maksin Allah subhanahu wa ta'ala kata, yung pag-istighfar, yung pagtaubat na ito, bulan mulya ini, murah-murahan, hari pa maghinapos, bulan mulya ini, alhamdulillah, amuin, malanok kita nyo katan, malisin kita nyo katan, dan ang mga tamak tautok, sin pardusahan na ito, 5 bay, sarta murah-murahan, dihinan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hidayat palawang pangatayan sin kita nyo, amuin, di natuod kita nyo bayaan magbalik umisab si mga pardusahan bakas nato na hinang murah-murahan mga masda mura kama Islam na mikyan tema sin Allah subhanahu wa ta'ala katanin ibadat nato di hapulan diniban ng mga waktu susugun sehingga adlaw mahuli kuno kita nyo tuminyo gahadarak sin Allah subhanahu wa ta'ala taro bilang kita nyo ang mga ipon niya amin biya sinasabot na ito kaina awabin amin tao mataki magtawad kanya mahuli wa billahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.